मा सोलिदों साम कलेज नार्सिं हस्टेलाव फरायसाफोरनि इयुनजों गेलेनो नाजादों नामा? 86 होनना लादोंमोन उनाव दा जोंनियाव बिदो 96 कक्राझार सहरनि साखाथिनि जयपुर मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं कर्सनि सायाव मोनसे गेदेर अजद आइएनसिनि आन्दाराव जागोन होननानै बुङो आइएनसिनि आन्दारावनो जाफेराखै दिनैसिम एप्लाइखौनो खालामफेराखैनो बिसोरो माखासे खौरां बिजोङाव इन्डियान नार्सिं काउन्सिलनि आन्दाराव एबा सुंद'यै आइएनसि होननानै नंखाय फोसावथाय होनानै गोबां फरायसाफोरा मुं थिसनफैदोंमोन नाथाय साम कलेज अफ नार्सिंआ आइएनसि नङा बेयो एएनसिसो होननानै फरायसाफोरा मिथिनो मोननानै दिनै नार्सिं हस्टेलाव दावराव जानो हमो गोबां फरायसाफोरखौ आइएनसिनि आन्दाराव जागोन होननानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै एएनसिनि आन्दारावसो खालामगासिनो दं होनना फरायसाफोरा खाफालाव आखाइ हमनांगौ जादों थारैनो मा सोलिदों साम कलेज नार्सिं हस्टेलाव फरायसाफोरनिफ्राय गोबां अजद लोगोसे जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै फोरोंनायनि जेबो मोजां सुबिदा गैया बेखौबो फोरमायो थारैनो बिटिआर सरकारा बेबायदि नंखाय फरायसाफोरनि इयुनजों गेलेनो नाजाग्रा फरायसालिफोरखौ नोजोर होगोन ना होआ जाय फरायसाफोरा सिमां सुजुनानै साम कलेज नार्सिं कचिंआव मुं थिसनफैदों जोंहा एडमिशन माने फार्स्टआव जोंखौ एडमिशन होनना लादोंमोन 86 होनना लादोंमोन उनाव दा जोंनियाव बिदो 96 बेनि थाखाय जोंहा कनफिउजन जानानै माने गार्जेन लिंहरनानै जों सोंदोंमोन आरोना माबायदि फार्स्टआव दाखालि सोंग्रोदोंमोन जोङो सोंग्रोनायाव बुंदो जोंथ' बिदि बुङाखैमोन जोंथ' 96 बुंथारदोंमोन होनना बुंदो बुंनायनि उनाव जोङो आरो मेन बाथ्राया जाबाय जोंना आइएनसि आरो एएनसि माने आसाम नार्सिं काउन्सिल आरो आइएनसि माने इण्डियान नार्सिं काउन्सिलाव बे जोंना एएनसिल'सो जादों उनाव आइएनसिया जायाखै जोंना बेयाव जों सोंनायाव माला जागोन होननायाव बिसोरो मा होनदो दा जाथ'वा 3 years 4 years जागोन होननानै 3 years 4 years बा जोङो 3 yearsनि उनाव जों ओंखारगोन होमबा माला 4 yearsनि उनाव जों माला जों सार्टिफिकेट मोननानै माला जोङो बेलेग जब एप्लाइ खालामगोन जोङो जेनेबा बेनि उनाव आंना फाइनान्सियेल प्रब्लेम माने एसे प्रब्लेम दं आरोना निजायैनि फैसादो जो लन लानो हायो नालाय बेनिखाय आङो माने फाइनान्सियेल प्रब्लेमखाय एसे लन लानो नागिरदोंमोन बेयाव आंनो रेजेक्ट खालामना हरबाय बेंकआ मानोना बेयो आइएनसि जायाखै सानफ्रामबो मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होबाय थायो आरोना दैलि माने दाखालिबो गोदान गोदान माबा होदों बिसोरो 23आव कि 31 सिमाव जोङो 30,000 फैसा होनांगौ होननानै एथ' गोरलैयैथ' जोंथ' 30,000 फैसाखौ 1 weekआव मोना आरो जोंखौ बे होयैनि आरो दैलि माने 1 monthआनो जास्लाबा टिचार थानाया आरो टिचारानो दहाय बुंनानै लाबाय सासे आदा सोंनायाव रेजिस्टारानो गैया होननानै आसामनि रेजिस्ट्रेसनानो गैया होनबा जोंखौ मारै फोरोंगासिनो आरो आइएनसिनि आन्दाराव जागोन होननानै बुङो आइएनसिनि आन्दारावनो जाफेराखै दिनैसिम एप्लाइखौनो खालामफेराखैनो बिसोरो ओमफ्राय जोंखौ आइएनसिनि आन्दाराव जागोन होननानै एडमिसन लाहोबाय ओमफ्राय सार्टिफिकेटआबो गभर्नमेन्टआव जागोन बिदि होननानै बुंबाय जोंखौ गभर्नमेन्टआवबो जब मोनगोन प्राइभेटआवबो जब मोनगोन बिदि होननानै बुंबाय एएनसिनि आन्दारावल' दं दा आइएनसिनि आन्दारावनो गैया जोंनो दा टिचारानो गैजोबा दा साथामल' दङ सासे प्रिन्सिपाल बेदनं काइन्टि मेम ओमफ्राय सानै दङ सेलिमा मेम मासुदा मेम ओमफ्राय बिसोरनावबो रेजिस्ट्रेसनानो गैया साथामनावबो होमबा बिसोर मारै आइएनसि एप्लाइ खालामखो माला एप्लाइ खालामखो बिसोरो आरो दैलि 1 monthल' माने 1 monthआनो थास्लाबबावा टिचारानो खारबाय थायो आरो ओंखाम संग्रायाबो थाथेरनो हाया सेलेरि हरा बे रावनोबो वार्डेनबो गैया जोंना हस्टेल थायो जोङो सिनियरफोराव दा 13 दङ ओमफ्राय जुनियरफोराव बेसेबां दं जुनियरफोरनिखौ मिन्थिया जुनियरफ्रा गावनि मेन्टेल हेरेसमेन्ट होबाय थानायनि थाखायनो थांदों ओमफ्राय जोंसो बिसोरनियाव खोथा सोदों होननानै बुंनानै जोंखौ गोजौनिफ्राय गाहायाव लांजोब्बाय जोंखौ बेखौबो आरो शिफ्टखौ जों क्लासनिफ्राय बिराद माने मेंनानै फैनायावनो मोनाबिलियावनो लानानै थांबाय जोंखौ मेन्टेलि माने बिराद टर्चार खालामो आरोना बिसोरो আমিতো নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম এডমিশ্যনৰ টাইমতো চবেই অভিয়াছলি সুধিয়েতো ল'ব ন কি হয় কি নহয় তেতিয়া আমি সুধিছোঁ ছাৰক যে আইএনচিৰ আণ্ডাৰত মানে ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত হয়নে নহয় ছাৰে কৈছে হয় তোমালোকৰ ইনষ্টিটিউটটোহে অকল প্ৰাইভেট হয় কিন্তু তোমালোকৰ চাৰ্টিফিকেটটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও আহিব আইএনচিৰ ফালৰ পৰা আহিব কিন্তু আমি এতিয়া গম পালোঁ যে আইএনচি নহয় তেতিয়া আমি ছাৰক সুধিলোঁ কথাখিনি ছাৰ আপুনিতো কৈছিলে আইএনচি বুলি কিন্তু এতিয়া আপুনি কি বুলি ক'ব আমি মানে তেনেকুৱা গম পাইছোঁ যে আইএনচি নহয় বুলি তেতিয়া ছাৰে কৈছে নহয় আইএনচি হ'বৰ কাৰণে 3-4 বছৰমান লাগিব সেইটোৱে আমি ক'লোঁ সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে আমি কথা পাতিলেতো নহ'ব ষ্টুডেণ্টে কথা পাতিলে নহ'ব সেইটো কাৰণে আমি নিজৰ গাৰ্জেনক মাতিলোঁ
আপোনালোকে আহক আৰু ছাৰ আৰু মেম লগত কথা পাতক বুলি তে আহিলে চবেও আহিলে অহাৰ পাছত আৰু চবেও জানে ভালকৈ মেমৰ নাম কি মেমৰ হুছনা আৰা বেগম কি হয় হুছনা আৰা বেগম কি হয় চেয়াৰমেন হয় চেম কলেজ অফ নাৰ্ছিঙৰ চেয়াৰমেন আছে এতিয়াও আছে মানে সেইটোৱে আৰু আমাৰ গাৰ্জেন আহিছে আমাৰ কিবা এটা ডাউটো হ'ব পাৰে আমাৰ যেনিবা আমি বুজি পোৱাত মিষ্টেকো হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ গাৰ্জেনৰ লগতো এটলিষ্ট ভালকৈ কথা পাতিব লাগে ভালকৈ ক্লিয়াৰেশ্যন দিব লাগে ন যে কেনেকুৱা হৈছে কি হয় কি নহয় সেইটোৱে মানে আমাৰ এতিয়া যেনিবা কোৰ্চটো একচুৱেলি কৈছোঁ ইয়াত GNM এডমিশ্যন কাৰণে প্ৰৱেশ কাৰণে আহিছিলোঁ ইয়াত 3 ইয়াৰ্ছ কোৰ্চ আছিলে 3 ইয়াৰ্ছ কোৰ্চত সেনেতে আপোনাৰ কি ক'লে 3টা কিস্তি হয় 3টা কিস্তিৰ পৰা সেনেতে আপোনাৰ অলৰেডি আমি ফাৰ্ষ্ট 30,000 পে' কৰিলোঁ ছেকেণ্ড পে' আমি 26,000 কৰিলোঁ যোনটো আপোনাৰ থাৰ্ড কিস্তি হয় এইটো আপোনাৰ মাৰ্চ মাহত হয় এই মাৰ্চ মাহত যোনটো আপোনাৰ কিস্তি হয় বিফ'ৰ আৰ্জেণ্টলি এইটো যদি 31st আমাক নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে আমি কলেজৰ পৰা ষ্টুডেণ্টক আউট কৰি দিব এইটোতো ৰিজন নহয় আমিতো কিবা এটা উদ্দেশ্য লৈহে আহিছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ভাল হওক তে সেনেকা যদি কালি এটা প্ৰব্লেম দিয়ে আজি এটা প্ৰব্লেম চলি থাকে মানে কেতিয়াবা যদি হোষ্টেল ফিজ এদিন লেট হ'লেও ক'ব নাই তহঁতক ক্লিনিকত পঠোৱা নহ'ব তহঁতক ওলাই যোৱা এইটোতো অপশ্যন নহয় এইটো আমিতো কিবা এটা যদি ভাল এটা ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'বৰ কাৰণে তেতিয়া আমি পঢ়িবৰ কাৰণে তাক পঠাইছোঁ এনেকৈ যদি প্ৰব্লেম হ'লেতো আমি কি উদ্দেশ্য হয় আমিতো বিলিভ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি আহিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা ইয়াত আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই এইটো নগাঁও গুৱাহাটীতো দিব পাৰিলোঁ উদ্দেশ্য ইয়াত নিজৰ এৰিয়া বুলি কয় মই নিজে ইয়াত দিব আহিছিলোঁ এইটো উদ্দেশ্য হ'ল পৰন্তু ফ্ৰড নে কি এইটো আমি একচুৱেলি এতিয়া চালিহে আমি গম পাম আপোনালোকে কি তদন্ত দাবী জনাম এইটো তদন্ত যদি কিবা এটা যদি মিষ্টেক ওলায় তেতিয়া আমি এইটো FIR দিয়াত আমি ৰাজি আছোঁ আৰু যদি কিবা এটা যদি সিহঁতৰ যদি একচুৱেলি সিহঁতৰ যিমান প্ৰব্লেম আমি পাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট আমি অলৰেডি আহি চাইছোঁ এতিয়া এটাৰ যোনটো অনাৰ এনেকুৱা বেয়া ৰেচপেক্ট আমি আহিছোঁ বহিছোঁ এনেকুৱা বেয়া ৰেচপেক্ট দিছে কোনে কৰিছে এইটো মেম এইটো হুছনা ৰাণী বেগম অনাৰটো হয় আপোনাৰ এই মানে এনেকুৱা বেয়া বিহেভ মানে তেতিয়াহ'লে ষ্টুডেণ্টক ইমান প্ৰেছাৰ দি থাকে কেতিয়াবা গাৰ্জেনবিলাক আহিলেও মানে মিছবিহেভ কৰে মানে তাৰ কাৰণে হ'ল ছিংগল পাৰ্চন না মানে কথা পাত অনাৰৰ লগত কিন্তু গ্ৰুপ ডিছকাছ মানে অহাটো সি ভাল নাপায় তাৰ প্ৰব্লেম হৈছে ষ্টুডেণ্টসকল আমি লৈ যাম যদি আমি ইয়াৰ উচিত মানে আমি তদন্ত বিচাৰিম আজি নহয় কালি হ'লে তদন্ত মানে আমি তাৰ বিচাৰিমেই মানে नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइ आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738